Aja dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Ya njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris kok. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the house, seno ning jero omah. Seno ning jero omah. Ya dek ya biyen pertama sadurunge nyinden dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti po leng gawe aku kuwi. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Kok iki kok seekor seno? Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu iki. Kok pekok to? Lah wong iki tak kok nyindeng malah langsung coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi lagu Keras Sakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben nengke wae sak omong-omongane pokoke. Iya. Nggih. Nembang apa? Soan samnika menembang kan menapa? Ya ya podang kuning ngono, kembang kuning napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Kan pengendange diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko.